U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, uvažena gospodo predstavnici Fonda jedinstva slovenskih naroda, ako sam dobro rekao, naša braća iz Rusije, iz Moskve, iz ambasade također ruske, draga braćo i sestre, vi koji ste naši ovdje iz naše eparhije i svi koji ste ovdje došli kao hodočasnici. Bog blagoslovio molitvama svetoga Aleksandra Nevskog. Mogu da kažem da se radujem što sam danas ovdje i što je tu sa nama naš vladika visokoprosvećeni Atanasije. On je iz Poljske pravoslavne crkve. Sad mi je malo rekao da je njegova eparhija negde na sredini Poljske. Otprilike ima do 2000 vernika u njegovoj eparhiji pravoslavnih. A ukupno pravoslavnih u Poljskoj ima 500.000. Znači to, da kažemo, nije možda veliki broj, ali je to veoma značajno tamo gde naši pravoslavni u Poljskoj žive, a to je drevna pravoslavna eparhija, jer treba da znamo da su Sveti Kirilo i Metodije, dakle, prvo došli u Češku i Slovačku, tamo kod kneza Rastislava, i počeli misiju i propoved pravoslavlja na tim prostorima. Naravno, tu je odmah i Poljska i ti prostori. Znači, oni su negde primili hrišćanstvo već u 9. veku u vreme Kirila i Metodije. To je stara, drevna, mučenička crkva koja je pogotovo imala velike žrtve posle Drugog svjetskog rata i stradanja. To možemo čitati na ostalom kao i mi svi drugi. Želim da ga pozdravim i da pozdravim preko njega i sve njegove vernike, sve sveštenike njegove, da nas imaju u molitvama, da pominju i našu ovde svetu obitelj, svetog Aleksandra Nevskoga, ali i sve naše svetinje koje imamo i naš verni narod na prvom mjestu. Braćo i sestre, mi danas praznujemo svetog Aleksandra Nevskog, velikog viteza pravoslavlja, koji kaže nikad jednu borbu izgubio nije. Nikada. A nije dugo živio, 43 ili 4 godine, kao mladić od 20 godina komandovao je na jednoj velikoj borbi na reci Nevi, i tu su Rusi pobedili Šveđane, i ne samo Šveđane, Dance, Norvežane i okolne narode, i to je, od tada se on nazvao Aleksandar Nevski. Dakle, a posle toga, posle nekoliko godina su došli i napali Nemci na Rusiju da zauzmu. I sve se otprilike to ponavlja kao što je danas vidimo, što kaže preko ovih raznih sredstava informisanja. I onda je Aleksandar Nevski Nemce pobedio tamo. I tako je u nekom smislu tu postavio granicu prema Evropi, ako možemo da kažemo danas, tu gde je tvrda utvrda svetoga pravoslavlja i gde je sveti Aleksandar Nevski postavio temelje i granice. Veliki čovek, veliki ispovednik pravoslavlja. Možemo slobodno reći, oni koji proučavaju njegovo žitije kažu da je sličan svetom Vladimiru Kijevskom, zato što je prvo dobio titulu kijevskoga kneza, kijevskog, i da je utvrdio pravoslavlje tamo gde je u stvari ono počelo u Rusiji, a to je upravo Kijevo i Kijevska Rusija. A kasnije je dobio i titulu kneza Vladimirskoga, grada Vladimira, koja je u stvari bila glavna titula onda u Rusiji, on je bio glavni knez čitave Rusije. Ono što se zna da je bio, dakle, junak veliki, srca velikoga, ali je bio ispovednik pravoslavlja. Na koji način? Kad je morao da dođe kod ovoga mongolskoga kana, Batija, ili tako se nekako zvao, on nije hteo da se pokloni idolima njihovim, su oni imali pagansku religiju. On je rekao, ja tebe poštujem kao čoveka i kao sliku Božiju, i poštujem te zbog toga što ti je Bog dao vlast tu koju imaš, gde imaš. Ali neću da se poklonim tvojim idolima, mi smo hrišćani, mi se klanjamo samo Bogu živom, istinitome, Isusu Hristu. Nije hteo da se pokloni. A sa druge strane, Papa Grgur IX je pokrenuo prvu tu napad na Rusiju preko Litvanije i tada Švedske, Danske
tih prostora da napadne pravoslavnu Rusiju. Jer kad se Zapad odvojio od pravoslavlja 1054. godine, onda su oni pokrenuli krstaške ratove da pokore pravoslavne, da pokore šizmatike pravoslavne širom vaseljene. Onda su jedni išli uz more dole prema Grčkoj, Solunu, Carigradu, a drugi su išli prema Rusiji, gore, severu i tako dalje. Međutim, nisu silom mogli da pokore Rusiju. Tu se našao Sveti Aleksandar Nevski, tu se našla ruska vojska, ruska odbrana, ruski narod, sveti, i Bog je zaštitio Rusiju i spasao Rusiju. I naravno je spasao pravoslavlje. Nešto danas isto tako doživljavamo u naše vreme. Sa druge strane, kada je Papa video da ne može da pokori toga velikoga junaka koji je bio prosto nepobediv u bitkama, onda je posle nekoliko godina poslao dvojicu biskupa da Sveti Aleksandar Nevski primiri mu katolicizam. Jer navodno time će ga onda Rim priznati, imaće priznanjem, bi danas rekli, sveta, priznanje sveta. I onda bi on bio silniji i moćniji. Međutim, on to nije hteo. Rekao je, mi imamo svoju pravoslavnu veru koju smo primili svetim krštenjem od kneza Vladimira Kijevskog, kad se Rusi krstili na Dnjepru. Znači, to je jedno. Drugo, imamo 7 vaseljenskih sabora i učenje Svetih otaca. To je naša vera. Vaša vera nama ne treba. I tako je onda odpozdravio tu dvojicu rimokatoličkih biskupa koji došli sada da pokušaju na drugi način da pridobiju toga velikoga junaka i velikog vojvoda. I tako je, dakle, on zaista potvrdio veru i na svojim životom i borbom za bližnje, ali i svojim ispovedništvom i svojim bogoslovljem, slobodno možemo reći. Tako da Sveti Aleksandar Nevski ostaje u istoriji. Ako možemo da ga upoređujemo kao vojvodu, tu je Sveti Georgij. Ako možemo da ga upoređujemo sa bogoslovima, tu su kapadokijski oci. Ako možemo da ga, kako da kažem, upoređujemo sa onima koje brinu i borio se o narodu, o sirotinji, tu ga možemo uporediti sa Svetim Nikolajem Irlikijskim i tako dalje. Dakle, veliki, veliki svetitelj. I hvala Bogu da smo mi ovde osnovali ovu prvu crkvu 92. godine. Tu su bili ruski vojnici. Oni su, dok su ovde bili, osnovali ovu crkvicu Svetog Aleksandra Nevskog, da ih on krepi. On je bio vojvoda, on je bio vojnik i to je normalno za njih bilo tako. Ali sa druge strane, mi smo kasnije pisali Svetom arhijerijskom sinodu da blagoslovi sinod da ovde bude manastir, što je mnogo bolje i pokazuje se već sada, vidite koliko ljudi dolazi, i ako Bog da dolazi će sve više i više. Manastir je mesto posebnog prisustva Božjega, posebno blagoslova jer je neprestano mesto molitve. Tu gore kandila neprestano prinose se molitve koje mi znamo i ne znamo. Kad monasi ustaju noću i ustaju u kelijama i mole se za čitav svet i za svoj manastir ili za naš narod i za čitav svet. To je dobro da ovo svetnije će tako ako Bog da postati. Mi smo prošle godine dobili ove, ili pretprošle sad kako česticu moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, što smatramo velikim blagoslovom i to je znak njegovog prisustva ovde na ovome svetome mjestu. Ja želim sa svoje strane u ime sestrinstva ovoga manastira, u ime sestre Filoteje, da zahvalim svim našoj braći Rusima koji pomažu izgradnju, obnovu ove svetinje. Ovo je mesto rusko-srpskog prijateljstva i srpsko-ruskog prijateljstva, zajedništva, ljubavi u veri. Dakle, ovo je zaista jedno mesto, vidite, i tu smo zajedno, tu smo jedno u Gospodu i hvala mnogo svim Rusima, braći koji su pomogli ovu svetinju. Također zahvaljujem, koristim priliku da zahvalim i za manastir Svete Matrone kod Doboja u Ritešiću, jer tamo je također velika stvar urađena. Crkva je samo postala sada, je to divan manastir Svete Matrone Mosovske, gde se već čudesa dešavaju i gde dolaze mnogi ljudi, a bit će u budući ako Bog da tako. Tako da, to su velike stvari koje pokazuju našu ljubav, ono što je danas rečeno u Evanđelju, da u stvari mi ljubavlju pokazujemo da smo hrišćani. Da ljubimo jedni druge i da ljubimo Boga. To je naša krstolika, krstovaskrsna filosofija ljubavi i tako treba da živimo. Tako su živjeli veliki Rusi, tako su živjeli veliki starci, ruski, Sveti Sergij Radonješki, iguman sve Rusije,
sveti starac Serafim Sarovski, veliki duhovnik, veliki starac ruski. Tako su živjeli mnogi naši starci. Tako je živio sveti Jovan Kronštatski, također jedan veliki ruski svetelj, i mnogi naši podvižnici također u Poljskoj, u Češkoj, u Srbiji, na Svetoj Gori, u Grčkoj, na Sinaju, u Egiptu i tako dalje. Svugdje gdje ima pravoslavnih hrišćana, tu je blagodat Božija i tu se osjeća prisustvo Božje. Prošli put sam rekao, ali mislim da nije zgorega da ponovimo ovo vreme kada mi više ne znamo ko je šta i šta je šta, ili ljudi polako to gube, jer ih mediji izbunjuju. Starac Pajsije Svetogorac je rekao, sveti, kaže, postoji u svetu mnogo dobrih ljudi u svim religijama, u svim filosofijama, u svim učenjima, ali samo u pravoslavlju postoje svetitelji. Svetitelji postoje samo u pravoslavlju. Prema tome, mi čuvamo pravoslavlje, mi čuvamo to iskonsko drevno predanje svetih apostola i zato se radujem da je vladika došao iz tog prostora gde su Kirilo i Metodije propovedali i gde je u Evropi, dakle, prihvaćeno rano pravoslavno hrišćanstvo. Naravno, koliko su oni ostali sa pravoslavnim, to je drugo, ali mi treba njima da svedočimo također tamo to izvorno hrišćanstvo koje u stvari nismo ništa izmenili od učenja svetih apostola, ni jednu jotu nismo izmenili, što se kaže u Svetom evanđelju, kako je već bilo. Da ne bi mnogo dužio, sve vas pozdravljam u svoje ime i u ime ovoga sestrinstva našeg, sestre Filoteje i svih ljudi koji ovdje dolaze, neka ste Bogom blagosloveni da čuvamo ovu svetinju, jer ova svetinja čuva nas, da čuvamo ovu svetinju, jer ova svetinja čuva ljubav između srpskoga i ruskoga naroda, ova svetinja čuva ljubav između srpskoga i poljskoga naroda, bili pravoslavni, bili katolici i drugi. Dakle, ova svetinja čuva tu ljubav hrišćansku, izvornu, nepatvorenu. To je ono što je sigurno i zato su svi ljudi dobrodošli u naše svetinje. Mi čitamo molitve svima koji god dođu. Ne pitamo, čak najčešće ne pitamo ni ko je ko vere. Čovjek ima muku, nevolju, čitamo molitvu da Bog pomogne i da svetitelji pomognu. Neka ste Bogom blagosloveni, a još jednom zahvaljujem našem mitropolitu Atanasiju što je došao danas. Mi ćemo ga zvati sljedeći put da dođe u našu episkopiju u Bijeljinu, a potom i da vidi druge manastire i druge svetinje koje imamo ovdje širom eparhije. Živjeli, Bog vas blagoslovio i svako dobro darovo.